after the new board what's your board yewra e de amayen na akrachefo and a business for and a himfo o mbetima ye adwuma na gise yen na ebetua abo mo metima ye adwuma se kan bi efiri mu a o mbetumi aye ni nyina ne se yen aye business no eduru ba bia ya dwen ye se be yen sika wi nti akrachefo ntimi ka we kire akrachefo no so fi se o mo na woni ndi eti board akwaya akrachefo and afi business for any ahemfuri no akrachefo na mrafom na business for na mrafom na kotoko enikan se kotoko dikan a ye betu akon akon ni sa anya sa na omom adwen de adwene ba na omom wo sika so omunyi a ye ntimi nko ba bia empanyemfo a ye wura yi won de amaye no supporters no memma wo bia enye bibia fentia wo especially ye group isu de menyini so obi ti sa because o hwa kotoko ni dikan ansa na ye interest aba nti obi a wo ye kotoko wo ye ni ye no megidi se kuma pim group e beta na chi na kotoko akonkan de epe e Africa Cup de epe en se infrastructure ali any expanse for you shi benya bi eti ya tabord na chi se nya kokon kan wo ye amranti a o makọ school ni de de omunim de ba amfa bi se sebe ye wona amafo de ye ene ye watetefo ade ye nti o monte na amafo na se na ye no ontena na ye nyina ye nkambo mu ye nso ye kotoko tamedase